Il-Kunsill Lokali ta' Taxbix investa kważi 100,000 euro f'numru ta' kontenituri tal-iskart li huma aktar sensittivi għall-ambjent għaliex jaħdmu b'sistema li tippakkja l-iskart mormi fihom. Dawn il-kontenituri li jaħdmu permezz tal-elettriku ġenerat minn pannelli solari li hemm installati fuqhom jippakkjaw l-iskart mormi fihom malli jimtlew. Kontenituri jesa bejn 5 u 8 darbit aktar skont l-iskart mormi u l-Kunsill Lokali kun notifikat meta l-kontenituri jimtlew. Is-Sindku ta' Taxbix Max Zammit spjega kif il-Kunsill għandu sistema innovattiva li tagħti informazzjoni dwar il-livelli ta' skart li jkun fihom dawn il-kontenituri f'ħin reali. Fil-fatti wkoll għandna sistema avvanzata li fl-uffiċċju tal-Kunsill nkunu notifikati meta dawn il-bins ikunu mimlijin u jkun dak il-ħin biss fejn ħanna ninformaw il-kollettur biex ikun jista' jiġi u jbattalhom. Ovvjament dan ifisser inqas trakkijiet iduru madwar Taxbix, iktar arja nadifa, ambjent li finalment aħna nħobbu li naraw kemm jista' jkun indafa fil-lokal. Dawn il-kontenituri tpoġġew f'postijiet diversi fil-lokalità, mhux biss f'postijiet frekwentati mit-turisti imma anki f'żoni residenzjali u kummerċjali.